Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bagize EAC yasabye ko hahuzwa ibiganiro bya Rwanda bigamije guhosha umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byahuzwa n'ibya Nairobi bigamije guhuza leta ya Kongo n'imitwe itavuga rumwe nayo. Inama ya 24 y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yateranye kuwa 30 Ugushyingo 2024 isuzuma ingingo zitandukanye zirimo izijyanye n'iterambere ry'akarere n'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kibarurwamo imitwe yitwaje intwari irenga 250 irimo iy'imbere mu gihugu n'iyavuye mu bindi bihugu nk'uw'iterabwoba wa FDLR urimo abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda ndetse n'indi. Kuva mu myaka 3 ishize umutwe wa M23 weguye intwaro ugamije guharanira uburenganzira bw'abantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cyatangiye gushinja u Rwanda kuwutera inkunga ariko rwo rubitera utwatsi runerekana ibimenyetso. Ku rundi ruhande u Rwanda rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana na FDLR ndetse mu bihe bitandukanye Perezida Felix Tshisekedi n'abayobozi mu gihugu cye bagiye bavuga ko biteguye gufasha abagize uyu mutwe kugaba ibitero ku Rwanda bagakuraho ubuyobozi buriho. Umwuka mubi umaze imyaka washakiwe ibisubizo binyuze mu nzira zirimo ibiganiro bya Nairobi byari biyobowe na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya bigamije guhuza leta ya Kongo n'imitwe yose yitwaje intwari ikorera mu gihugu kugira ngo hubakwe amahoro arambye, ariko M23 yabihejwemo bituma intambara yayo ikomeza gukaza umurego. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ya 24 bagejejweho raporo y'ibiganiro bya Nairobi byari bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bitagize umusaruro bitanga. Hari n'ibindi biganiro bihuriza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Rwanda hagamijwe gushaka umuti w'umwuka mubi urangwa hagati y'impande zombi. Izingiro ryawo rikaba FDLR nk'umuzi w'ibibazo by'umutekano muke birangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Umwanzuro wa 5 mu yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama usaba ko hakwiye guhuzwa ibiganiro bya Nairobi na Rwanda hagakurwamo umuti wa nyawo. Inama y'abakuru b'ibihugu yarebye uko ibintu byifashe nabi mu burasirazuba bwa Kongo isaba guhagarika imirwano kubera ingorane ziri mu biganiro by'amahoro byabereye icyarimwe. Inama yasabye ko hashyirwaho uburyo buhuriza hamwe inzira zose zigamije gushaka umuti, by'umwihariko ibiganiro bya Rwanda n'ibya Nairobi bigahurizwa hamwe bikayoborerwa hamwe. Uyu mwanzuro usaba ko habaho inama ihuza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC bakigira hamwe ibibazo by'umutekano muke wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingaruka bifite ku karere ka Afurika y'Iburasirazuba. SADC yatangije ubutumwa bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Kuboza 2023 bugamije gufasha ingabo z'iki gihugu FARDC guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze gufata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza muri Kamena 2024 ingabo za SAMI DRC zarengaga 900 ariko nyuma y'umwaka n'ubundi imirwanire cyakomeje. Ubunyamabanga bwa EAC bwahawe inshingano zo gukurikirana ko bishyirwa mu bikorwa bitarenze kuwa 30 Mata 2025. Nge na Thierry Areni yigena. Iyi ni NHT10 TV.